Umunsi tugiye kwiga gushushanya umuntu uhumbaguriza. Murabizi ko mu bintu by'amashusho ayega ni ukuvuga cartoon cyangwa dessin anime, ni ngombwa ko umuntu aba afite ijisho rihumbya, ndetse ni ngombwa ko avuga amagambo. Hari uburyo rero bwo gushushanya iryo jisho rihumbya, hari n'uburyo bwo gushushanya iminwa ivuga amagambo. Ukaza kubona niba avuze a ukabona aravuga a, iminwa iba ifite uko iteye, ikagira uko yasama, akagira uko abumba umunwa bijyanye n'amagambo avuga. Rero tugiye kwiga ibyo bintu, tugiye guhera ku kuntu umuntu ashobora guhumbya ijisho igihe agenda mu bikorwa akora muri cartoon cyangwa dessin anime. Tugiye kwiga uko umuntu yabikora. Turajya rero kuri application twababwiye mu biganiro byahise. Ni application yitwa Drawing Cartoon. Ngiye hano ndayikandaho, ngira ngo murayireba ahangaha. Ngira ngo iragaragara, ni iriya. Iriya rero, iriya Drawing Cartoon ndayifungura. Ninyifungura iranyereka ibishushanyo mureba hano. Nicyo twita interface, ni ukuntu turi bukoresha application ikora ku kazi ko gushushanya. Bibutse yuko iyi application ni application ikora dessin zigizwe na 2 dimensions, ibyo bita 2D, kuvuga 2 dimensions, kuvuga ikoresha longueur na largeur nkuko nabisobanuye mu biganiro byahise. Hano rero turahabona udushushanyo tubiri, kariya k'icyatsi na kariya k'ubururu. Ndanyura kuri kariya k'ubururu, ngira ngo abakurikiye ibiganiro byahise byo gushushanya bazi, twabasobanuriye iyi interface uko iteye. Hanyuma ni nkanda kuri kariya k'ubururu, ndagera hano. Ahangaha ni ahantu haba habitse udushushanyo mba narakoresheje mu bihe byahise, kubera ko nashushanyije mu bihe byahise. Udushushanyo nashushanyije twibitse ahangaha, utu ngutu tune twitwa item. Ziriya namba ni ukuvuga iriya mibare, ni amazina yatwo. Ntabwo ndatwitaho, ndakomeza njye kuri kariya k'icyatsi kari iburyo hano, kariho n'akamenyetso ko guteranya kanditseho nouveau. Kandeho, nkandaho, biragera hano. Ahangaha nongere nkande kuri kariya k'ubururu kariho ikimenyetso cyo guteranya. Ngera ahangaha rero, ahangaha niho dushushanyiriza. Ngeze ahantu nshobora gushushanyiriza n'ibikoresho nkeneye gushushanya mu gushushanya. Ni ibingibi biri iburyo, biri mu murongo w'umukara umanutse. Hano muri uyu murongo umanutse turahabona akamenyetso ka mbere. Akangaka ni akamfasha kuzuminga, ni ukuvuga kugira ibishushanyo maze gushushanya binini cyangwa bitoya, cyangwa se kubisunika nkabishyira mu mwanya nifuza. Aka gakurikiyeho kamfasha aka nkozeho ni igoma. Aka kandi niko gashushanya, ni prime. Hanyuma kariya kandi karimo haruguru ya prime kamfasha kuza kubona ibishushanyo. Aka kamfasha kubona hirya harimo ibishushanyo biriya. Ibi nabyo bimfasha gushushanya, bimfasha gushushanya uko mbishaka. Harimo rectangle. Iyi rectangle, iyo ngiye gushushanya rectangle nkora kuri rectangle, akaba iyo nshushanya. Iyi cercle iyo nyikozeho mba nshobora gushushanya cercle. Nk'ubu ngubu ngize nyarazamo cercle, nuko ifite ibara. Ahangaha handi mba mpashakira amabara.
nimpitamo iry'umutuku cercle ndashushanya irahinduka umutuku, impitamo iriya bara nimpitamo iri ngiri ry'icyatsi iraba icyatsi. Kuvuga ngo rero nshobora gushushanya ibintu byose nshaka nyuze ahangaha. Harimo niba nshaka gushushanya umurongo gutya ndawushushanya mu mabara yose nshaka, rero niho dushakira ibikoresho biri bushushanye. Aho hari prime mpakora iyo nshaka gushushanya ikintu uko mbishaka. Naho uyu murongo wo haruguru wo ntabwo aba ari umurongo ugororotse gusa, yango biragaragara. Hanyuma biriya bikoresho bindi kiri cy'imakasi no gukata muri application dufite iriya makasi isa naho idakora, ubanza batarayiduhaye, bisaba kugira ngo ibi bikoresho byose bikore. Harimo ibidakora kubera ko umuntu application dukoresha ni y'ubuntu. Iyo ushaka kugira ngo bikore byose urayigura, noneho bakaguha pack zose zuzuye kugira ngo ubikoreshe. Hasa rero nababwiye ko ari ahantu iriya ni Goma, aho ni akantu gasiba ibyo tumaze gukora kugira ngo biriya nari nakoze urabona ko bisibye. Hanyuma rero turashaka gushushanya umuntu ufite ijisho rihumbya. Ndajya hariya kuri ka kantu kampa ibikoresho byinshi, mpitemo iyi cercle. Iyi cercle iratuma nshushanya umutwe n'ibindi bintu byinshi biri bukurikireho. Hanyuma nze kureba hano mu mabara, ibara nshaka gushushanyamo umutwe, nshobora guhitamo iri, ariko ndifuza guhitamo iri rijya gusa n'uruhu, umuntu w'inzobe. Hanyuma nze hano mfunge ano mabara yanjye, hanyuma nze hano nshushanye umutwe, bagugeranya ko yari umutwe. Ndifuza kuwushira kuri kariya karongo k'ubururu gatambitse, kawushiramo neza. Birasaba ko nja handi hazuminga, ahitemo, hanyuma n'icyo uko nshaka kubigira binini ndabigira binini, nshaka kubigira bitoya mbigire bitoya. Hanyuma kangire igishushanyo kingana kuriya. Hanyuma nkeneye kubanza nashiramo umunwa. Ni urugero, nubwo atari wo ngambiriye, ariko ntabwo umuntu yagira amaso adafite umunwa. Kugira ngo nshiremo umunwa rero ndabanza uyu mutwe nge kumwemeze mubike. Ndawemeza nkoresheje iriya V iri kuriya kantu kavivura kari hejuru hariya ni iburyo, ngakandaho. Uyu mutwe urajya kwibika ahantu, kuko sinabona uko nshushanya ijisho uyu mutwe ntarawubika, kuko ni igice kimwe ndangije. Uyu mutwe buriya ni igice ndangije gukora, ngomba kukibika. Kiragiye rero, tugiye inyuma hariya aho tubika ibishushanyo tumaze gushushanya, aho tubika ibice tumaze gushushanya. Kubera ko nkibitse rero, ndagaruka ndakanda kuri kara kantu k'ubururu kugira ngo nsubire aho ndashushanyiriza. Abona nsubiye handi nashushanyirizaga, nongeye gushushanya umunwa, ariko umunwa wo ndawushushanya mu ibara ry'umukara. Ry'umukara ndihisemo, ariko ngomba no kumenya ese umurongo ndashushanya urabungana iki. Aha ugiye kuri ya mabara, hejuru hari utu turongo turi hejuru, hari parametre di penso. Ni ibintu turiya turongo tubiri tumpa kugena uko umurongo ndashushanya ubungana. Ngiye gushushanya nk'ubu, urabona umurongo nshushanyije ni mutoya, ntabwo wagaragara neza. Ndifuza umurongo munini. Ndasunika kariya ko hejuru, kariya kanuza ko hejuru nkagire kanini.
abona uko nkagira kanini uko nkagira gatoya umurongo uragenda uba munini cyangwa uba mutoya muri largeur kangire ungana kuri aka ko hasi ko kagena uko ibara riraza rikeye cyangwa ryijimye tuvuge nk'ubu urabona biragenda byijima biragenda akareo ko hasi ndarimarayo 100%, hanyuma anshushanye umunwa hano hasi umunwa wa muntu wanjye ndifuza ko waba umeze utya kubera ko rero mu kanwa hakunze kuba ari umutuku hakabamo n'amenyo ndabanza nshiremo ururimi kuko ruba ari umutuku ndajya gushaka ibara ry'umutuku hanyuma nshushanye hariya mu kanwa okay noneho iruhande rwa ruriya rurimi haba ari amenyo y'umweru ndaja ku ibara ry'umweru ariko nze kugabanya uriya murongo wo haruguru ko ntawugabanya largeur ntayigabanya ndi buze gushushanya bize gufata ahandi ntifuza ugomba kuhagira akantu gatoya mushobora kuba mutabireba ariko buriya ndimo nshushanya ibara ry'umweru rirajyaho ribuze kuba rigaragaza amenyo kugira ngo witegereza neza kugira ngo mbishobore birimo biragenda bifata umwanya ntashaka ngomba gukoresha umurongo ugororotse aho gukoresha penso kuko urankorera urasiga ibara hatazamo za zigzag ntabwo nshakamo za zigzag shaka ibintu bigororotse urabona ko okay kamfe kurekera hariya ngira ngo igikuru ni ukwerekana umunwa rero ndawemeje umunwa ngiye kubika handi nabitse birasaba rero ko uriya munwa nza kuwutera kuri uriya mutwe ndamanza gukirika hano hagati aho ibintu ndi bubitere ari ahari ibara ry'ubururu kuri aka kadomo k'ubururu kagomba guhinduka umuhondo bikanyereka ko ngaselectionye hanyuma nkande hano kuri wa mutwe haraza ya magambo attaché mitemo attaché urabona wa mutwe ugiye hari hagati muri centre ariko uyu mutwe ndabona ari mutoya ndifuza kuwugira munini kuwuzuminga ndaja kuri ndakanda kuri wa mutwe hariya noneho mpitemo modifier noneho nzuminge kwa kundi nababwiye ko uriya mutwe ni mutoya ndashaka umutwe munini nsubire hariya urabona wabaye munini hanyuma ndahitamo aho ndawutera uyu munwa ndawutera hehere kugira ngo mbone aho ndawutera binsaba ko nshira kuri uriya mutwe amagufa ndi mbutereho uriya munwa kuko ibice byose dukora muri uku gushushanya tubitera ku magufa igufa rya mbere ni iri ngiri n'aka karongo karimo hari iri ni igufa rya mbere aka rero ni akarongo kafashe uriya mutwe ni akagufa gafashe uriya mutwe rero ntabwo ariko ndi butereho uriya munwa ahubwo minsaba gushiramo akandi kagufa kugira ngo akandi kagufa gashiremo ndaja kuri kara kamenyetso k'ubururu nk'ugiye gushushanya ikindi gice hanyuma bimpa gushushanyiriza kubera ko nkeneye igufa gusa nta kindi kintu nkeneye gushushanya cy'igice ndemeza iyi vide nyemeze igende ijye kwibika icyo gice nshushanyije ariko nta kintu nashizemo na utu turongo dutatu turi hano hasi hanyuma utu turongo dutatu turi hano hasi nindukandaho yama ya magambo atashe ndaja kubyatasha hariya ariko ntawunda byatasha
ahari ndahitamo aho ndabyatasha ni hariya muri centre, hari ubururu hahindutse umuhondo, kugira ngo ntimubibona kubera ko nakira muri ya mutwe ari umuhondo. Hanyuma nimara guhitamo aho ndashira iryo gufa, ndagaruka hano nyine kuri rya gufa nashushanyije hariya hirya kiriho atashe. Urabona ko ngize uturongo tubiri, hari aka ngaka akagufa kakabiri, akareba niko ndashiraho umunwa. Ni uguhitamo aho umunwa urafata, nahahisemo mpisemo aha ngaha niwo waje. Urabona aho mpitamo harahinduka umuhondo, ndahitamo hariya, hanyuma nkande kuri wa munwa ze atashe, ningira atashe. Urabona ko wa munwa wagiye hariya hepfo, urabona hariya. Ariko uyu munwa ni munini ugereranije na nuko nuriya mutwe, ngomba kugira mutoya. Ndajya muri zoom ndakanda kuri wa munwa, nje kuri modifier, hanyuma ngera aho bashushanyiriza nkande kuri kakantu kazuminga, hanyuma mbigire bitoya, zoom nyigire ntoya, ngo na wa mutwe ndimo ndawureba hariya hejuru bawumpaye kugira ngo ndebe niba biri ku rugero. Ndazuminga nkurikije uko uriya mutwe hejuru ngana, ndatekereza ko bibaye bingana kuri uyu munwa wajyaho ari sawa. Hanyuma umunwa ndawubonye, ndazamura, ni ugusunika ya magufa yanje, umunwa ukajya mu mwanya wawo. Urabona ko umunwa ugiye aho wakagombye kujya. Umunwa ndawubonye. Iyo maze kubona umunwa rero hasigaye gushiraho amaso wenda n'amazuru, ndajya kuri hahandi nje gushushanya. Ubu tutangiye kwihuta kugira ngo mbone ijisho, ndaja kuri cercle rwa ruziga, hanyuma mpitemo ibara ry'ijisho. Akenshi amaso akunze kuba ari umweru, ndahitamo umweru nguyu, kimwe nuko nahitamo irindi bara. Hanyuma nze aho ndushushanyiriza nkora ijisho ry'umweru, ngira ngo murarireba. Hanyuma nje kuri zoom ndishire mu mwanya, nsunike ndishire mu mwanya aha ngaha, hanyuma nemeze. Hanyuma rero iryo jisho maze kwemeza ngiri hasi kuri ibi aho tubika ibishushanyo tumaze gushushanya, ngiri hasi. Urabona kari akantu kariho uturongo dutatu n'akandi ruhande kamwe, buriya hariho ijisho ry'umweru. Ushobora kutarireba ariko rirahari, ntabwo ari vide. Hanyuma rero biransaba ngo nshushanye amagufa ndibuze gushiraho ririya jisho. Ndajya hariya hagati, mahitemo mpaselektione, hanyuma nkande kuri kakantu nashushanyije kari vide ariko karimo amagufa, kugira ngo nje gushira akarongo k'igufa nkore kuri attaché. Akarongo kagiyeho dore ngaka, ako ndi bushireho ijisho. Hanyuma nkande ku ijisho attaché, ijisho ngira ngo ngiri, urabona ndarizanye hariya. Hanyuma ndakora ijisho rya kabiri, ndaja kuri karaka hagati hariya muri centre, natashe irindi gufa ngiri. Hanyuma ririya gufa nanone ndishireho ijisho rya kabiri, kugira ngo ijisho rya kabiri ngiri narishizemo. Abona rero amaso abiri agiyemo, kugira ngo ibi bintu bitaza kunshika. Bishobora kuba ndi gukora akaba amakosa, ibintu bikaza gusibama, kandi murabona nari maze gukora umurimo munini, ngomba kubyemeza. Nabyemeza rero nkaza hano, nkaza kubona hariya, urabona ndakanda hano, kaza enregistrer sous. Noneho kubera ko za obtenir prix d'emplacement, ni ukuvuga aho mbika ibishushanyo, saving ibishushanyo maze gukora, bampaye twa slot, ni ukuvuga utuntu two kubikamo ibishushanyo tune. Ntabwo naturenza kubera ko iyi application ntabwo nayiguze,
ariko uramutse uyiguze wagira aho kubika ibishushanyo henshi cyane hagera mu 100 harenga. Ubu rero muri utu ngutu tune nabitse aha birasaba ko hagira utwo nsibamo kugira ngo kiriya gishushanyo maze gushushanya mbona aho nkibika kigomba kujya mu mwanya wa kamwe muri utu ngutu. Ni ngombwa ko hagira agasibamo. Guhitamo kariya kantu kari hasi y'utu tune, ngahitamo ambaza ngo mbese ngo biramplace nemeza ndashiramo izina hariya, nshyiremo ko ari tete, umutwe, hoteli kacire HP, okay, abona na registre kagashushanyo ngakari hari kagiye hariya hejuru. Ubwo ndasubira ahandi narindi gushushanyiriza, ngira ngo biragaragara yuko igishushanyo buriya ndakibitse. Ubu niyo hagira ikibazo kivuka cya gishushanyo nakibitse nongera nkagishaka nkakibona. Tugiye rero gushushanya ijisho rihumbya. Ijisho turaribonye, rero ngo mushushanye ijisho rihumbya. Tugiye gukora muri ubu buryo. Ngiye gukanda ku jisho haze modifier, ngemere ko ngiye kumodifier ijisho. Ngira ngo murarireba, umunwa nawo murawureba, ariko ibintu byacuramye, ariko ibyo ntacyo bintwaye. Ariko ijisho ngiri hano, kugira rero ngo nshushanye ijisho rihumbya, ndajya kuri hano ibumoso hejuru ya hariya dukura amabara kurera. Kariya kantu ko hejuru niko ndi bushushanyirizeho ijisho rihumbya, kariya k'icyatsi. Ngakandeho mbone iki gishushanyo. Ijisho rya mbere turiho dufite twashushanyije ni aka kantu ko hejuru karimo akantu kameze k'umukara kameze nk'ubuhiri. Hanyuma rero iri jisho rihumbya, kugira ngo rize guhumbya birasaba ko nza gushushanya, kuko hariya uko turifite rirakanuye. Biransaba kurikopiya iri jisho rikanuye. Kugira ngo ndikopiye ndakoramo, nshireho urutoki ndugumishe, niruguma kuri kiriya gishushanyo ndimo ndakoraho urutoki rukaguma wakaza kagaga gukopiye. Ndaje kuri kopiye ijisho rya ndarikopiye, irya kabiri ngirire arigiyeho, nongere nkopi irya gatatu rigeho, nongere nkopi irya kane rigeho. No kuvuga ngo aya maso abayane akanuye, chaka kwirya gatanu noneho riba ridakanuye, ndarikopiya naryo. Irya gatanu niringiri, irya gatanu rero ndariseleksiona, hanyuma ninja gushushanya hariya hirya. Iri mfite aha ubu ni irya gatanu, kuko niryo na seleksioniye hano. Ni irya gatanu, iri ko anga dushushanyiriza buriya ni irya gatanu. Irya gatanu rero ngiye kuri hinduramo ijisho rihumye, ko hariya yari rikanuye. Kugira rero ngo mbone ijisho rihumye birasaba ko ririya rikanuye ndisiba, nkaja kuri goma, kugoma hano kuri gome kasiba. Gome nayo ni ngombwa ngo nyigire nini, larigeur y'igoma ngo nshobore gusiba vuba vuba. Ngombwa kurisiba. Narangiza ngashiraho, aza gushushanyaho. Ngo ndasubira kuri penso,
noneho mpitemo ibara ry'umukara, murongo ndawugira mutoya arijeri, noneho shushanyeho uturongo tubiri dutambitse. Umwanya wa rya jisho rikanuye. Nemeza hariya nta kintu tubona ko ntabwo tubibona ko rihumbya, kuko turabibonera muri animation. Ariko nsubiyeyo nkanda kuri rya jisho nkabona modifier, ndasubirayo ninjayo ndasanga ni ya 20 dengi hasi, ariko nyine ni selectiona akashushanyo ka mbere, ijisho rya mbere ntacyo mbona, rirakanuye, aka kabiri rirakanuye, aka gatatu rirakanuye, aka kane rirakanuye, aka gatanu n'uturongo tubiri. Hari kubera ko twakoresheje igoma, harimo ikibazo cy'uko hariya ku gishushanyo hari buze kuzamo kariya kantu k'agakara tutifuza, kugira ngo kariya kantu k'agakara tutifuza kataza kugaragaramo, birasaba ko hariya ijisho riri tuhahindura kureri. Kureri rero turi buze guhitamo igiye gusa na ya yindi y'umutwe, asaba ko ibintu tubisubiramo, ndongera nsibe hariya nkoresheje kureri ya yindi. Asaba ngo dukoreshe iriya kureri, dusibe dukoresheje iriya kureri kugira ngo ataza kwivangamo ibindi bintu by'ibitashitashi. Noneho ijisho ryacu tuze kurishushanya muri ya kureri. Icyo gihe mu gushushanya turakoresha uza y'umukara, akoresha uturongo tw'umukara. Noneho tubyemeze, tumara kubyemeza dusubire inyuma tuje kureba ibintu twashushanyije uko bimeze. Biragaragara yuko uko biraba bigaragara ni gutya. Noneho kugira ngo rero tuze kubona ko ijisho rihumbya, ni ngombwa ngo twongere dukopiye ririya jisho rikanuye. Uko mbikopiya biriyongera hariya hasi, rikanuye hasi, twongere dukopiyeho ririya rihumbya kugira ngo hasi muraribona. Nyuma yaryo twongereho rikanuye. Noneho ibintu dukoze tujye kubyemeza, twongere tujye kubika ibingibi dukoze. Ibi twongeyeho nyuma ntabwo byagiye mu byo twabitse kare, ni ngombwa ngo tubijyane hariya kuri tete, twongere dukande kuri tete itubaze ngo remplacer, tutiyego. Noneho tete kopayi, noneho bibaye kopi ya tete. Abona turabibitse ariko haza tete kopi. Ubu rero wenda naba ndekeye aha kuko ibintu nabibitse, tujye muri animation. Gushushanya turabirangije, tugiye kujya muri animation kugira ngo tuze kubona ko ijisho ryacu rirahumbya. Turasubira aho twatangiriye. Ngira ngo dutangira twari dufite ibishushanyo bibiri, kiriya cy'ubururu kiriho umuntu n'iki cy'icyatsi. Animation rero turayikorera muri iki cy'icyatsi, nicyo turakandaho iki kimenyetso cy'icyatsi,
tuhite tugera aho turakorera animation. Ahangaha niho dukorera animation. Kugira rero ngo dukore animation, ndabanza basobanurire ibimenyetso biri hano ibumoso. Ngira ngo twari twarabisobanuye ahari mu bihe byahise. Akariya kariho insere, ni ukuvuga naho ndanyura kiri ibishushanyo hano aho ndi gukorera animation. Ako hasi kari modifiye, ni ukuntu ndi buze kubyanima na modifier le cadre. Byose turi buze kubireba mu gihe turi gukora animation. N'ahangaha ibumoso hari agafureshe karebye hejuru n'akareba hasi, naho turi buze kuhakoresha. Ndagenda bibasobanurira. Noneho tuje kuri insere. Nitujya kuri insere, ndakanda kuri insere, nze kubona ibi namwe mubona ahangaha. Hanyuma nkande kuri jango, kuri jengre hariya haze ibi mubona. Noneho mu gukora animation barambaza ngo mbese ndakoresha ibihe element personnalisé nangwa element commun. Ndakoresha element personnalisé, ndakanda kuri element personnalisé, itengera kuri bya bishushanyo nabitse hahandi. Igishushanyo rero twabitse ni cyitwa tete copy, aricyo nkandaho. Kagatwe kaze hariya. Ngira ngo ntabwo dukeneye amaguru, dukeneye agatwe kugira ngo dukore animation. Bakora agatwe rero, dukeneye agatwe kageze aho turi gukora animation. Biya bindi ndabifunga, hanyuma nkore nkande kuri aka gashushanyo nashushanyije. Mbone iyo ngakozeho haza utu tuntu dutatu tugakikije. Aka nako kagira kanini, aka ngaka. Aka nako kabirindura uko nshatse. Aka nako kugasunika nkajyana aho nshaka. Kagira kanini. Ngaka rero kabaye kanini. Hanyuma hari ibyo twita layer. Ni ukuvuga ngo animation muri sinema, iyo tureba sinema, burya sinema igizwe n'udushushanyo twinshi tuba tugiye kamwe dukurikiranye. Iyo ubonye umuntu azamuye ukuguru akiruka, ni ukuvuga ngo haba hari igishusho kimwe cy'igihe akandagije ikirenge hasi, gikurikiwe n'iyindi shusho y'ukuntu azamura akaguru. Mbese ni amashusho. Ngira ngo kera tukireba za filimu yabaga ari akagozi gashushanyijeho amashusho menshi. Ayo mashusho kamera ikaba yaragiye iyafata, kuko burya mu isogonda kamera ishobora gufata amashusho akurikiranye ageze kuri 30 n'andi cyangwa 40 gutyo. Ayo mashusho rero iyo uyashize muri lecteur igenda iyasoma iyakurikiranya nk'uko kamera yagiye iyakurikiranya igihe yayafataga. Ubu rero natwe hano mu gukora animation turagenda dukora amashusho agenda akurikiranye. Kugira ngo amashusho abe menshi, ubu mfite ishusho imwe ihagarariwe n'aka kantu kadomo k'ubururu kari hano ibumoso. Aka ngaka, aka kadomo kari ahangaha niyo shusho imwe y'ingindi kureba. Nimanura ninkanda kuri kariya gafureshe k'ubururu kari hasi, ndahita nkora kopi y'iriya shusho iri hariya. Tubaye tubiri, hagiye aka kabiri. Ni ukuvuga ngo ubu ngize ishusho ya kabiri. Ninshira iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi, iya munani, iya cyenda, iya 10. Nshobora kugenda nkagera ku 100. Cyo kuri application y'ubuntu. Hari aho bigarukira, hari aho manza bitarenga muri mashusho 40. Mfite uburenganzira bwo gukoresha amashusho atarenze nka 40. Okay. Noneho rero kugira ngo uyibone neza, ishusho ya mbere kanyiselektione nirayo hejuru. Ya kabiri ni iyi. Iyi ya kabiri ni nyibirindura nkayigira ntya. Nkajya ku ya gatatu. Yo nkayireka kuriya. Iya kane ndi ku ya gatanu, iya gatanu nkayigira ntya. Ya gatandatu
iriya ya 9 nkayigira ntoya. Nidukora hariya animation nukuvuga tugiye ku playinga jouer play ni nkanda kuri jouer, ariko mbere yuko nkanda kuri jouer reka nsubire hariya ishusho ya mbere nayigize ni kuri imezi, ya kabiri nyigeze urabona iyo nayihengetse, ya gatatu igarutse mu mwanya, ya kane nta kibazo, ya gatanu na dore uko nayihengetse, ya gatandatu iri mu mwanya, ya karindwi, ya 9 nayigize ntoya, ya 10 igarutse mu mwanya wikayo wenda nyigire kinini cyane. Urareba ibi rero ninja hariya kuri jouer bira playing. Ngira ngo biragaragara iya 10 reka nyikoremo kopi nyinshi kugira ngo niho biragaragara neza, nongere nje kuri jouer ndango biragaragara. Iro nicyo twita animation. Animation rero ibinanimye ni umutwe, ariko ngomba kwanima ijisho rigahumbya. Kuyaho ngo nje ku ijisho rihumbye rize guhumbya muri iki gishushanyo dukoze muri animation, n'ijisho rize guhumbya. Umuntu ashobora kugenda ahenge ku mutwe ariko n'ijisho rigahumbya. Iransaba guhitamo uselectinga ijisho nkajya kuri modifier l'unité. Njya kuri modifier l'unité dore nyikozeho, ndabona hari udushusho tubiri hariya hejuru, ariko mumenye yuko kugira ngo nkundire namanje guselectinga ijisho njya kuri modifier l'unité, kuvuga nuko mbona turiya tuntu turi hejuru, turiya tuntu tuba abantu babiri bari hejuru wagira ngo nutwana handitse eta. Ndajya ndakandaho, ninkandaho biri kunyereka rero amashusho mfite uko angana ni 10 nkuko nayababwiye hariya hirya. Ayo ndi bukorereho animation no ni 10, amashusho y'ijisho ndi bukorereho animation ni 10. Noneho nje hariya hasi kuri turiya tuntu tumeze nk'utuziga dufite amenyo, kandeho ninkandaho haraza aka kantu kambwira ngo l'animation est désactivée. Mbwira ngo animation y'ijisho ntabwo ishobora gukora, iri désactivée, iri off. Daja hariya rero kuri animation est désactivée bimpe aka kadirisha, hanyuma hasi hariya turabona ngo l'animation est activée. Nkande kuri OK. Nkanda kuri OK nukuvuga ngo animation y'ijisho ryanje iraactive, ishobora gukora, iri on. Ninja kuri play hariya jouer muri buze kubona ko abona ko amaso aragenda humbaguriza. Okay, nongere amaso arahumbaguriza. Gusa arahumbaguriza inshuro nyinshi kandi vuba cyane, ukuvuga ngo bifite vitesse iri hejuru. Asaba ko nja kugabanya iriya vitesse, asaba ko nsubira kuri twa tuziga tune. Vitesse d'animation nukuvuga animation iri muri vitesse namba 11. Asaba ko iriya vitesse d'animation nyigabanya, igeze mu 10 wenda nkayishira mu 8, kadushire mu 8. Nonje kuri OK ni nkora play. Nkuko mubibona rero animation kuriya ushobora kuyikora, sinzi niba byumvikanye, wenda nashushanyije nihuta, ntabwo nashushanyije ibintu biboneye. Wowe uramutse ugiye gushushanya washushanya ibintu biboneye kugira ngo nyine ibintu bize gukorwa mu buryo buboneye igihe uri gushushanya ibishushanyo byawe.